Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Bugi Story, dan tentu video kali ini Sapo berbeda dengan video kemarin. Ini masih suasana ojek taksi atau patas sigaba guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke sih.
tanah muat segitu batu muat segitu batu mutu datang kajeuna nalabu si esoy mutu datang kajeuna nalabu si esoy andriku maceninge ingerang kasina andriku mabelae ingerang kasina mau melek mabelai mau melek mabelai mau ni tepiku au mak bali bolai mau ni tepiku au mak bali bolai andriku maceninge ingerang kasina andriku mabelae ingerang kasina mau melek mabelai mau melek mabelai mau ni tepiku au mak bali bolai mau ni tepiku au mak bali
pelaki pale upas sajan renuki bungari pelaki pale upas sajan renuki asni silam pere ungan nama dunu podo mono takili